Sretno. Hvala, dame imaju prednost. Nije loše. Igram Dunamo vješticu u napadu. Raznesi ga, dušice. Odmah krećemo na stvar, jeli? U redu, da vidimo što mi je špil spremio. To jest nama. Odlično. Sad ću pozvati plazmu obnove. U obrani. I čarobnu kartu. Plazmostroj. Ovaj stroj koji proizvodi čudovišta će mi u svakom potezu stvoriti jedno plazma čudovište. Zato ti je bolje da odmah kreneš u napad prije nego te moja čudovišta brojčano nadmaže. Da vidimo tu božansku kartu. Ideš, već je počelo. Maji! Znao sam da nismo trebali čekati da Tristan izađe iz zahoda. Drži se, Maji, uz tebe smo. Pokaži toj ljigi ko je gazda. A što vi uopće radite ovdje? Nisam li bila jasna kad sam vam rekla da ne trebam vašu pomoć kako bih pobjedila? Svi to znamo, Maji, ali prijatelji valjda mogu gledati, zar ne? Da vidiš da nam je stalo. Isto kao što je mene moja baka došla gledati kad sam u školi glumio drvo. Kako hoćete. Jugi, kakva je to stvar? Nije dobra. Marik je ta ista plazma čudovišta upotrijebio protiv mene. A to može značiti samo jednu stvar. Moram upozoriti Maji ili će se naći u velikoj opasnosti. Ja sam na potezu. Čekaj, prije nego napadneš, moraš znati plazma! Jugi, zar nisi čuo što sam rekla? Ali ovo je... Rekla sam da ne trebam vašu pomoć, zato vas lijepo molim da gledate svoja posla. Je li to jasno? Pa, valjda. Sam svoj majstor, ha? To je vrlo hrabro od tebe kada uopće nemaš pojma što te čeka. Mazda čepi. Dobro, ja znam što me čeka. I točno znam što moram učiniti da bih te porazila. Pa zašto onda vidim takav strah u tvojim očima? Tek smo se počeli boriti, a ti već sumnjaš u sebe. Opet se varaš. A sada, vještice moja, napadni njegovu plazmu obnove sa začaranom maglicom. Ode tvoja plazma. Ma jeli? Pogledaj malo bolje. Što? Plazma obnove ima sposobnost regeneracije kad god je napadnuta. Nisam imala pojma. To me ne iznenađuje. Možda ipak trebaš pomoć. Da vidimo sada, ja igram vrč pohlepe. Čarobnu kartu koja mi omogućuje da izvučem još 2 karte iz špila. No onda, jesi li shvatila da nisi dovoljno jaka za ovaj dvoboj? Gledaj kako moja plazma obnove stvara svoje prvo plazma čudovište. K tome ću staviti ovu neotkrivenu kartu na igralište, kako bi tvoji napadi bili beskorisni. A što to znači, Seto? Izgleda da je Marik stavio na igralište kartu zamku koja može nekako blokirati Majine napade. Uskoro ćemo saznati. To je isto Marik učinio i meni. Vjerojatno koristi svoju plazmu obnove da bi stvorio dovoljno čudovišta za žrtvovanje. A onda će pozvati svoju božansku kartu krilatog zmaja Ra. Dobro, frajerčino, pogledaj. Ja igram ovo, čarobnu kartu Okrutno pero. Ona će otpuhati sve karte zamke i čarolije. Žali, Marik, prokužila sam te i preduhitrila te. To! Maji se dobro snašla, ali čeka je nešto puno gore ako on pozove svoju božansku kartu. A sada, moja vještice, zrak je čist, napadni plazmu obnove svojom maglicom. To te ja pitam, Maji je u prednosti. Samo tako, Maji. Da, samo se radujte, glupani. I želim da svi budete puni nade, jer će vam onda još teže pasti kada vas sve pobacam u mračan bezdan. A sada završit ću potez. Stavit ću jednu neotkrivenu kartu i to je sve za sad. U redu. Ja pozivam svoje maske, a onda ću žrtvovati plazmu obnove i svoje maske, kako bih pozvao maskiranog Gardiusa. To je stvarno moćno čudovište. U napad, maskirani Gardiuse, uništi njezinu vješticu. A ne,
Aktiviram svoju kartu zamku. Stakleni zid. Ona će napasti tvoj Gardiusa s njegovim vlastitim odrazom i oduzeti mu pola snage. Vještice dokrajči njegovog Gardiusa. Jupidupidu, Marik je ostao bez svojih bodova. Čekaj, nemoj prerano slaviti. Vještice! Nakon što je uništen, moj Gardius ostade iza sebe trostruke maske. One mi omogućuju da premiješam svoj špil, ali što je još važnije, da stavim tvoju vješticu pod svoju vlast. A zatim ću se lako riješiti tvoje jadne male zamke. Tako što ću odigrati ukloni zamku. Tako se to radi. Oj, izgleda da je Maja u velikom škripcu ondje gore. Bolje joj je da nešto smisli prije nego Mark pozove onu božansku kartu. Ej, baš i dobro ide. Hoću reći, pogledaj rezultat, Tupane, ona pobjeđuje 100%. Joey samo pokušava biti ljubazan, no Tristan ima pravo. Ako Marik izvuče onog krilatog zmaja Ra, odoh ja. Ne smijem to dopustiti. Dobro, Marik, možda si imao par sretnih poteza, ali sad je gotovo, stvar će se preokrenuti. I hoće puno više nego što misliš. O čemu on to trabulja i zašto se odjednom tako cereka konj jedan? Maji, nešto nije u redu. Rekla sam da ne trebam vašu pomoć. Oprostite, madam, onda nema pomoći. O da, hoćeš. Pomoći ćeš meni. Svi vi ćete mi pomoći, samo to još ne znate. Slušaj me sada, budalasta djevojko. Gotovo je sa zagrijavanjem, pa ću odvesti ovaj meč u pravi dom dvobora čudovišta, u kraljevstvo sjena. Kako, molim? O ne! O da, neka igre u sjeni počnu. Ovo nije moguće! Bojim se, ljudi. Kakva je ovo magla? Ovo nije dio igre. Što si učinio, Marik?